Hapdeng jong kajing yam khang jong ki mikik ma ki bahing ki basam bat ki lok ki jor. Atap no ya ki sangot ki nong Israel ki basha penyam ki bunker lan ki kram baburi de ki Hamas. Kini ki sangot ki dina pedang ki spangot ki nong Israel ki basha rabor ki leno Hamas haka nyutarik urisau jo kasnam arjar arpulai. Haka por bagi Hamas ki turtma bat hetma jubor ya ki Israel haka tegesngi. Kini ka kami jong wei ne ki basha penyam kelapan map nila jong ukun berdaka boong map na ukun mam simala banyada ni pala MFP kisipai Israel laniki Israeli Defense Forces kiletu balap ikimen yap juga niki sangot naki bangka dan niki kram baju buri kilen Hamas yakibriu ki washara bor kisipai Israel kiletu begini ki sangot kila sasat yap tang kendat kenta shwa bagi shwa kini urung sepok kini ki bangka Nai nak kaliang jengki Hamas kila keno bagi ni baraut sangat kilayap di nama kajeng set jengki sipa Israel jengki modal bagi bom haki tegi bangka. Kikmi kikpa bat kibahiyeng masam kilayam khang. Nama kila perkat bakat di benai nadu berketai kila syarat abor lase koi kasi kini yo alat im dan ia banyak pala im deki sipa Israel. Haka baki bahiyeng pasam kikmi kipa kini yo keno yang sasisin bagi khun kiba ik kibatan kejongki nadu bagi syarat abor haka nyotarik urisau juga senam arjar pula. Henry suki kini kejeng yam thang kejeng sengosi kekelalong kejeng bitar ya ke sarkar belelam da Benjamin Netanyahu Prime Minister jong ke Israel haka bakil keno bak sarkar jong uga listing punya keren bat ki Hamas ni buke bat ki bor na kamtaman pelatno ikitu baro ki belasha arak bor naduk hanyo tarik jong risau kesem arjar arpulai Nakabarak ia kidur jeng kitu ki belayap nak jeng syarat bor ki Hamas ki baik ba apa nang ba Tel Aviv ba Jerusalem ki lemi pan pau persya ya kan jeng ne jong ka sarkar jong Benjamin Netanyahu nak baong ba di banyak keren ban penjam kendiat hak jakan bagi leona Hamas kenang begitu baru ki syarat bor ki bada mentar ki spangot ki krem bar ki bangkar jeng ki Hamas ki nyo ban phaino chalai yang selasem